in ka haina thu thlung bo chia Russia sipai ta chet dan chuan zualam apan chomek zela Mariupol khopuya ringot po nunna chan han tampha ta hlemaya hei wang hian a hu hawa in phumna Musgrave an tiang chi ta chu kalpui hani tanta kumsang ni somni le pani March ni som ania Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te chibai ule The Associated Press in han report dan chuan Mariupol khopuya khopui chung in rel bol na le in opna zong zonga thunai tu ber mayor chuan a soidanin Russian thona ten nasa takin khopui chunga hian bom hanron thak thrina in ka haina thu thlung siam ani nuwa po hetinga bom thak hi an cholsan lo wangin civil mi tam takin nunna anchana sarkar official thren khatjinga mi po nunna chan anom toni atia Mariupol khopui chu bom surkara tuna hian awmeka hulbe vakin kanom boka eile in tur tlak chamna lian tak mai athleng mek boka he khopui hian tranpuina amamo takzat toni ati nizan lama kan chanchin thara kanron report tong khan Mariupol khopuya cheng civil mi ta chu nasa taka anin hliama civil mi ta chen na munte rocket mangle missile mangte bom anron thak mangte a hanron bei fo wangin mi pui ta chu an chi aina sa hlea hei wang hian mani na po omngam loin po na anron chuaka hospital le school frang te in fiam na mun hol lian tak tak ta chu an luak khat zo towa tuna hian kotlaya puanin kain mi puite om na tur buat sai mek ania ma se puanin lian tak tak kai angaya wangin kan mamo man ruat ta hi kan duang kan mu thai lawani atia heng thu asoi zo nuwa hian Mariupol khopuya hian bom na sa tak mai atlak le wangin nizan lama report atranga halan dan chuan Mariupol khopui chunga hian Musgrave tia han soi thin a hu hawa in phum na tur chu metar somriat laya thuite than khur lain ta chuan a hu howin mi puinun na chan ta ta hi an phum tamaya ni ti apuang ani Mariupol khopuya hian rorel ha poi thak to hlea hetianga a hu hawa in phum na hi mi thran khat ta chuan an du lawa wangin engtika mo dan pangai anga mi malin phum na hi kalpui chun zom le ani bai sein nunna chanta civil mi tam tak te chu an chung ten a hu hawa in phum na huna hian phum phalawin chumi hun chu an nga kani atia ma se thil boi thak tak mai chu mork anti mai mithi te anda khom na mun zong zong te chu a khatin a tot hle to ni atia hetianga mithi da khom na mun atang hian mitam tak te chu an chung ten anin lama anron la an chung ten in lama anron lak lo nunna chanta hi thranem tham tak mai anoma mork hi akhat vek to boka chuwang chuan hetiang hian thutluk na siamin a hu hawa in phum na hi buat sai anitani atibok Mariupol khopui chunga thlanmol frang da chu endik ania chung thlanmol jinga lui tole kumtam tak chung mithi phumna tana man tolo mun ta chu metar somriat zata thuite lai khwar ania ti chuan tlomngai pol thran khatten heng mithi ruang ta hi mithi da khom na mun atangin thran khat chuan beka te anron khunga thran khat chuan carpet te in anron tuam boka a hu hawa in phumna mun turlama hian anron da thrinani atia heng nunna chanta an phum ta hi civilian deuwek ania sipai thran khatte po an tel bokani ti apuang bok tin boina pakhat an nei bok chu an chung ten ngai tua in lama an lak tak mithi ta hi Russian sipai ten damdoi lama in en kolna zong zong po an dan cha veka wangin an rim chiat lona tura an song bolna tur ta chu an tlak chama wangin Mariupol khopui chunga tlomngai pol thran khattele municipal social service ta chuan lo thai loin anin lama hian walak khom angai lea chung ta chu bomaron tlak ranga wangin thilboi thak tak mai ani thu asoi boka a hu hawa in phumna mun tura hian mi thranhem tham tak mai an phum to fit somria da thui han laya hian mi somli vel zel phum thin ani thu asoi bok Euromaidan Press in han report dan chuan Mariupol khopui chung mai baka hian Zhytomyr region chung zong zonga hetianga a hu hawa in phumna hi kalpui hangai tan ta ni hantia tuna po hian kalpui tan mek ania mun thren khata phei chuan thlanmol hlui ta hian a dai lo wangin thlanmol tlema lathar lam deute an laya chung huna ta chuan ru ro te an lai chuak niin an report bok he in do na hi US le Western Hoten diklo taka foreign policy an kalpui wangin Russia poi an khoya
Russia chuan lo thei lo in Ukraine ram hi arun atulta ti chuan Russia le Western hote ral thuam lamai tlan siak na le economy lama hanin tlan siak na zong zonga hian atur tu berchu Ukraine hi anita Ukraine mi puite tornarap thak tak mai hi I chung te chan nita se nang mange khan hetiang thil hi hantong don tala arap thak tur je chu iswang to phak mai in harin om media tam tak ten Russia handam zui loi loi tak na chan pakhat chu civil mi ten antur na sa talutuk hi ania Russian sipai te hian Ukraine ram chunga civil mi ta chen na mun hi an thlir sang tak tak to lo ni in Afriata Ukraine media sang ten han report dan chuan Ukraine sipai nunna chanta ain hein dauna hian civil mi nunna chanta hi alet engemozatin hantam to zokani tin han report ani heti lai hian Ukraine president Volodymyr Zelensky chuan Russia arin lozia asai nuwa UNHCR ten nasataka annorna wangin inka haina chu hre tak main hapomta civil mi te in thiar chuana kalpuitran anitani mase Ukraine president hian alorin lok le asai lok angein Russia laka inrem na siam rang omzia anei lozia chu aron lang chuak ta nizan darsom pakhat apel nu dewa khan Al Jazeera chuan Mariupol khopuya nopang hospital le naunai na hospital te chu Russian sipai ten bom mangin an beya civil mi ten mihring kan ni anga digna chanvo kan nei thin ang te chu Russian sipai te hian rabbetin van lama tangin in runna andon beitran le ta tuna Ukraine ram chung Russian out mek munatang hian Russian fighter ho te chu ron thlok chuakin he hospital hi andon bitum ta chiam mai ni in an report ani Mariupol City Council chuan he thil athlen vele hian thu chu an siam ngala no pangdam lote anen kolna mun damdo in tele naw nei na damdo in muna ta chuan bom na sa tak mai in aron sura hek damdo in te hi building po achena sa hlea ma se he tianga beina an to na hian nuna chana nom lo nia an thiat thu an soibok ani hliam tuare ro chu enge mozat anom thung United Nations official te chuan hetianga nopang hospital te naw nei na mun dam do in te Russia na bom chiam mai hi andem thu chu an siama ma se na takan dem bak hi engma ti an nei lem lo ni in tun thleng chuan a hriatani nizan lama kha chuan media sang ten hliam tur jathi engjat chiangen ni ti hi an soi mai theilowa voin lama report atanga alan dan chuan hliam tur hi civil mi som pasari vel ani thu report ani bokani Ukraine president Zelensky chu amang an mai baka Western hotelaka athin rim hle towa Mariupol khopuya no pangdam do in le Raipur te anom na mun naw nei na mun dam do in te hi engtiklai ma in sipai ten an ven himna hnuaya aum ngai lowa khovela in dona lo thleng to zong a hian heng mun abik takin naw nei na mun te no pangdam do in te hi turam ma in an la bei ngai lowani atia mase nei to chuan kan van bo ruak te min khar sak du lo wangin tuna hian Russian sipai ta chuan anin do thlona rol ta chu Mariupol khopui chungzona hian ron thlok lutin hetiang hian poilian tham tak mai hanon khoile tani atia India taima chuan nizan zan lai vela he thil athlen nuwa hian Ukraine president hian NATO le Western ram sang ta hna hian Ukraine van bo ruak airspace zong chu khar sak turin ngenna trumthum lai ate chuak man ani mase hete chung hian NATO chuan voin lama thu chua an siam thara chuan Ukraine van bo ruak hi khar ani don lawani ti an puang non lea tin Poland sarkar chuan Ukraine hian heng fighter hote lo beile tur hian fighter jet thranem tak amamoa tuna hian tranpuina amamo lai hian kan fighter jet te hi Germany US base sa trumtir hanianga chuta tang chuan Ukraine thon lu hi thilhar sa ani lawani chuwang chuan kan offer hi pom turin US hi kan nge nani tin thu chu an siama mase voinlama khan Pentagon chuan US thutluk na chu an puang non lea Ukraine hian tornara phlak tak mai an turmek ti chu kan hria mase indona bawruak hi asang chole towa hetiang kara hian risk sang tak lain Poland in offer fighter jet tam tak ta hi Ukraine thon lu ani chuan risk sang tak noya thon lu ani dona chu United States chuan apom thailawani tin
an thutluk na hi an puang non le ani hetiang ani chungpo hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky chu abai dongmai dulawa Kyiv nena thokho le trangrol thin ramjong jong ta chuan Ukraine van bo ro khi thlona thlo phallo na munani tia min pon sak turin kangen cheu ni tin ngen na alati chuak zoi zela Mase President Zelensky mangang ao hi chanin aom chuang lawa US le United Kingdom ten voin lama thuchu an siama chuan Ukraine van bo ruak ta hi no fly zone atana puan ani chuan direct takin Russia nen hian indona kan machon atul don ani antia Mase media franga war expert tam takte an komna tranga an saidan chuan trangrol polte hian Ukraine le Russia inkara hian tlajepin indona lian tham chok chuak loin inbiak na hi tluang taka kalpuyani thainan ti thei an nei ranga Mase tunthleng hian chu chu an relawani antia amma khan Russia hian thupuan alo nei towa chu thupuana chuan Russia do dal zonga he indona kan kararon tla chu Russia chuan ahmelma ngain a beizui zeldon ani tin alo puang lok towa Mase khata khan peacekeeping force anga an karat la jepa tranbik nei lawa indona hi are theina turatana alelam lelam te chetna tur lodang chat tu ni hi Russia hian warning apek ta jinga khan atel velawani antia Mase NATO trangrol poltele US le United Kingdom ta hian Russia hian anram aron bitum mayang ti hi anthil hlau berani ti chiang takin halang towa Russia chakna tharui chatur hian anti thai sang berle antana lokna om ve thei economy lama hrekna an kalpui bak hi engma anti tak tak ngam lawani antia chuwangin Ukraine hi US le NATO trangrol polte European Union te hian an phatsana an laka hian economy lama hrekna an kalpui bak hi engma Ukraine tan hian beisei tur om lawani antibok New Zealand war analyst chuan an media tenhena an saidan chuan hein dona wang hian khovel puma tuna hian oil man asang chomeka achan chu Russia tranga oil le gas zongjong ta chu Europe ramchunga laklu phal ani talawa hei hi European ramsang thrang tele US chuan Russia hrekna tana anthil kalpuyani tin an pong zara Mase US chuan Middle East atanga athurwal pui ramsang thrang tan hena trangin oil hi thanem tham tak mai alak lu bela chungta chu man tau zokin ramdang tan hena akhral chuaka Ukraine mi pui tam tak thina chu suma chantirin hein dona hi US hian a hlok pui berani tin an pon hnan mi mai bok hei hi achut paita tan chuan chut zui tham atling hle maya India ram chunga po oil man hian san lam apan chhomek ani Al Jazeera chuan an report danin Ukraine khopui Mariupol hian andam doin ten beina an to mai baka hian torna dang rap thak tak mai an turmeka he khopui hi Russian sipaiten an hual bet vek to boka chuti chung chuan Mariupol khopui cheng mipui nuai li zat mai ta chu Russian sipaita kuta anom meka hengmi ta hi Russian sipaita hian an hreng bet mek ni in report ani nimin tlailama kan news ronti chua khan in ka haina puan ania civil mi tan in thiar chuana hun siam sak ania heiwang hian Mariupol khopuya tang hian mitam takta chu ramdang panin an chuaka bas tam takin anin zui duwa Mase chung an chuana bas ta chu Al Jazeera chuan enge achan hriat lawin konglaka an ding thup mai ni in an reporta Russia chuan in ka haina thuthlung bo chiain bas jingami pakhat hi an kap ni in soi ani tin kanron reporta voin lama report chiangzo ka tranga alandan chuan Mariupol khopuya tranga kalchuak civil mi ta chuanna bas tam tak injui du mai ta chu bas kalma saber hian khopakhat alu trap line anlu na tur khwa chu missile mangin ka anita thilpuak thom na satak mai an hriata wangin an himna tur zonga ramdang pana injui ngwa mai ta chu om ngai na khrelowin an chi ai hle maya an zawai hian an ding taweka tin heng an chuan na jingami bas pakhat chu an hnuloka ronka ania an jinga hian nunna chan po anom phata ni in report ani bokani tin Mariupol khopui hi sipaitan an hual be veka wangin damdoile eitur lama harsatna na satak mai an toka naw piang hlim sangthum zat ta chuan tuna hian damdoi manga enkolna antla chammeka Mariupol mayor Kuleba chuan
civil mi singli zat mai ta chu Russian sipai ta hian tuna hian an hreng bet meka nau piang hlim sang thum chuang le dam lo ten dam doi manga enkol na tur an tla cham meka eile in tur tlak cham na lian tak mai athleng mek boka Mariupol khopuya tranga civil mi him taka in thir chu thaina tur hi kong hon ani fo thrina ma se chung jong jong chu tun thleng hian a hlo cham fai vekani atia chu wangin tuna hian mi pui poi soi lo ten torna rap thak tak mai an tur meka khovel ram dang foreign ramte ronin rol thoi turin kangen cheu ni tin thu chua asiam bok ani Mariupol damdoin han bei chungchanga hian Ukraine President Zelensky chuan thu chua asiama Russian Air Force ta chuan direct takin he hospital compound chunga hian air strike anron naya kan hospital hian van boru ka tranga beina tok ti ka hriat ringot po khan ka thin hi athong dota mase Russian indo thlona te hian anron bitum ber mun hi ka hriat chian nu phai chuan kamit tui atla hialani atia heng Russian indo thlona te hian damdoin building dangte bailowin indo na hmuna po ven himna anpek ngai mi alo na hmun raipur tele nau nei na hmun wat ta chu ron bitum ania tin no sen tele no pangte damlo enkol na hmun wat chu bitum ani boka heng wat panhi te hi ti chiat vek ania hliam tur enge mozat anoma Mariupol damdoin compound chunga hian building takhi ron bom fulawin compound chung mun tam taka bomat la bokani atia hetianga firfiak polang maya Russian sipaite anchet na hi engthleng nge khovel hian athlir dona alapom jamzel don le kan van boruak ta hi tuna hian min khar sakna tan hundik tak ania mihring thanarap thlak tak tak thlengmek ta hi inti top thaya chutiang tur chuan chakna in nei bokani mase mihring laka ngil nei na kan in lan tir thin ta chu tuna hian in hlo vek to ni atibok Zelensky hian he thu asai hi western ramsang sang tele NATO trangrol polte US te adem na thu asai na ania President Zelensky thu sayang deu hian Mariupol regional official ta chuan thu chu ansiama khotlang ram ta chuan humanity mihring kan ni na anga kanin za ton na le kanin hum him thin na ta chu engma an nei to lowani ti Mariupol khopuya beina kan to tang hian chiang takin alang to chu tiang bok chuan Moscow po hian line of humanity chu an cross to ni mihring telaka indu sakton na zongjong te chu Moscow hian engma anei to lowa civil mi telaka po rong taka chet hi a hre to lo boka chu chu Mariupol khopui an beina tang hian alang chianga khovela hian humanity le humanitarian law hian engma omzia anei to lowani antibok Ukrainian official chuan thu chu an siam boka UN nuaya raltlan boy pui tu ten anro manangin Russia le Ukraine chuan kan pom thei ve ve turin in thiar chuan a plan chu siam ania chu ro manna chu kalpui mek ani lain Russia chuan Japan pakhat ma nei lowin he dan hi abo chiani antia Ukraine Interior Ministry advisor nilai mek Vadim Danishenko chuan Vladimir Putin hian Kyiv region atanga civil mi te thiar chuana kalpui tran mek po chu tuna hian in thiar chuana kalpui theilowin asiam toa Kharkiv region le Mariupol ringota hian buaina ansiam ani lova Kyiv region atanga in thiar chuana Shami khopuya tranga kalpui mek po chu tuna hian dan chavek ani to boka heng jongjong hi UN chuan tluang takin kalpui ani tur thule mi puiten an tur lawanga him takin mi puitelak chuana hi kalpui ani don ani tin an puanga mase kan president chuan Russia laka hian rin nang hat lo turin alo ngen toa kan president Zelensky chuan Russia hian atira tang khan thudik pakhat ma alapuang ngai lawa Ukraine ram hi run tumna an nei lawani ti Black Sea exercise an nei atang khan asoi toa tuna Russia in special military operation tia ansoi Ukraine ram Russia in arun na po hi minrun tura Vladimir Putin an thu chua asiam malok theng khan Ukraine run tumna hi kan nei lawani tin Russia chuan an la puang zela Moscow chuan athil ti zongjong hi dot clear ania engma rin tlak om lawani tin President Zelensky chuan alo puang toa mase UN chuan kan President Volodymyr Zelensky thu chuak chu an beng khon du lawa Russian President laka hian rin na an hat ta joka
chu chu anti sual lian tak ania mitam takten har satna antoka liaman tura nunna an chan phata ni antibok hei baka hian an thu chua an saidan chuan in ka haina hi rampani ten kan pom ve ve a tin civil mi te ramdanga anin thiar chuana turpo hi agreement siamin kan sign ve ve boka chu in remna chuan Ukraine local time ma chuan mipuite in thiar chuana kalpuyani na mun area zongjonga jingdar kuwa tranga zandar kuwa thlengin silai metpuak lo tur le ral thuam dangte manglo turin kanin tiama mase Russia chuan chu in remna chu enga ma ngai loin asipaite aron tirluta sami khopuya Russian sipaitan silai an metpuaka Kharkiv khopuya missile le rocket chrang te kalu ani boka Mariupol khopui chunga Russian indo thlona ta chuan damdo in poimole lian tak mai chu bom thlakin han bai chiam boka heng thil thleng zon zong te hi chun en lain kanin remna za pa mi alowa Russian sipai te chet du dan chu ni antia an statement a hian han soizelna chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan heng thil zong zong hi athleng thayani ti hi chiang takin alo mulok toa chu wangin Ukraine mi puita chu anram chua san tum lo tur le khopui chua sana an himna dang ngai to lo turin alo ngen toa mun him dang awm lowa than mual ti chau lo chu an tan zalen na mun awm lowa an hnunglama tangin daina an tok rengani ti khra turin alo cha toa ti chuan heng athu cha zong zong te hi mi puitan hrema sela beidon na le chi aina rap thak takin Ukraine ram chung chu anwai vel me ka wangin UNHCR in an kai hruaina hnuaya ral plante in thiar chuana chu mi puite hian an pom lo thei lowa ti chuan khopui chunga tranga in thiar chuana te Ukraine provincial capital rang tranga in thiar chuana te hi chunjom anita mase President Zelensky thusayang che khan tuna hian athengta chu kan ma chon meka Ukraine mi puite himna tur hi Russia hian angai tualawa ache thayang bera min chua kan zawaya minti chimi vekhi athil du chuni antia President Volodymyr Zelensky chuan US le Western ramrang ten sumle pai manga mintran puina te ral thuam manga mintran puina mai baka Russia laka hrekna ankal pui zong te wang hian lom thu alo sei toa mase heng zong ai hian tuna kan ma mo ber chu kan van bo ruak te min khar sak hi ni tin voitam tak alo ngen toa mase Western ramtele NATO trangrual polte US te hian min hnu chonani antibok heti lai hian Kharkiv mayor chuan President Zelensky chuan RM tilo chungin inka haina thuthlung chupom ania mase inka haina thuthlung kan nei chung khan civil mi te in thiar chuana kalpuyania khami chung jong khan Vladimir Putin chuan sipaite ronrem khom lain Kharkiv khopui chevela hian sipaite in siamram tirin sipai dang thanem tham tak mai aron tirlu belboka heng sipai te hi Kharkiv chevela hian anin remfel nuwa inka haina thutlung chu bo chia in civil mi te po thlir rang loin anron chachuak zuita ni atia kumsang ni somni patni atanga sang ni somni le pathum academic session chu alo thleng le don ta a zirlai no pang athiam theilo deu te ta na belfak kumtin pass percentage thatak nei china nge hian itu le fa te ron kal dir we ro le hele chen shipuin chung katin ezon na ati bahla to wangin zirlai te tan hetiang hian rom han na siam ani e renewal tan admission free fresher tan uniform free no bang thiam theiten thataka an pass theina na sataka malak chin ani a zirlai ten an be se aya na sazoka lotlin na an nei na mun ani tin no bang thiam theilo deu te tan lotlin na thatak an nei theina turin abi ka zirtir na pek na mun kan ni lotlin na duom tak ilo chan ve nge theinan St. Salvat's Higher Secondary School Vaivakon Aizola admission run tive angche tuna hian Kharkiv khopui chu ama zong aya tamjok le thranem jok ral thuam hrol tak tenen hual bein kanom zui tamekani atibok tin Kharkiv khopui chunga missile anron kalu le rocket anron kalu te hi tunthleng hian anla chunjom zelani tin asoibok nizan darsom pakhat nulama Al Jazeera in han report dan chuan Russian sipaitan an hual be mek le an control na hnuaya omto Kherson city atang hian
in ka haina thutlung siam ani wang khan mi puiten protest anaya in dona andu lo zia anlan tira Kherson City civil mi heng protester ta hi Russian sipai ta chuan silai le puak thei thil dang mangin an dara mi pui civil mi zali chuang zat mai chu Russian sipai ta hian manin tun thleng hian an la khung rang me ka ni tin an report bok Kherson khopui hi karkalta khan Russian sipai ta hian an opna hnuaya an lo la towa hetianga mi pui mana khung ran hi atul kher tolawa an control na hnuaya mi pui ta hi anom vek towa inka haina puana ni wang khan heng mi pui ta hian in dona andu lo zia anlan tir mai chau ania sarkar laka poi khoina an nei lowa Russia ho laka po poi khoina an nei heklo heng mi pui an man ta jinga hian mei chia tam tak an telvea chung ta chu engtin nge an ti ti hi Ukraine sarkar chuan angai tu hleni anti bok heti lai hian Russia ram chunga voin march ni som thleng khan protest rally hi nasa tak mai kalpuyania mi puiten protest hi an nei na sat zol zel wangle protester ta hi an pun chho zel wangin Russian President Vladimir Putin chuan Western media ten thu chu an siam jong ta chu Russian mi puiten an thlir thei to lo na turin global internet anti khovel puma internet kan in man trom thin chu Russia chuan ati top dona tol chunga internet an pek chu bak chu man ani to don lo ti Vladimir Putin hian voin khan apuanga march ni som pakhat naktu katang hian global internet chu cut off vek ani donani atibok heti lai hian the Times of Israel in han report dan chuan Ukraine ram chunga Chernobyl nuclear power station chu hunrei tak chung shutdown ani taka wangin radioactive zungzam hi aput chuakani ti an puanga the Times of Israel chuan Ukraine official ten han report dan chuan darkar somli pariat chungzat mai radioactive zungzam hi aloput chuak toni antia radiation zungzam put chuak hi tun thleng chuan alana satlutuk lowa wangin building pon lama hian alaput chuak lowa chu wang chuan civil mi ten anla tur lo ni in an soya he thil hi rang taka controla ti top wat ani lo chuan ama Chernobyl nuclear power station atranga chiatna rap thak tak mai lo thleng to Chernobyl nuclear meltdown voi ni na chu kan ma chon thayani antibok heti lai hian Russian President Vladimir Putin na pian le murna St Petersburg opposition thalai rol ta chuan in hlom khomin movement lian tham tak mai an kalpui mekani antia Russian media then khatten an report dan chuan Vladimir Putin impeach na turin beipui an thak tran mekani ti an puanga President Vladimir Putin chuan information diglo tak mai ape choka chungta chu mi puiten an oi thina tuna hian Kremlin policy do dal tu ta jong chu he movement a hian ronzom vek turin kan som cheuni antibok heng thralai in hlom khom ta hian Russian President Vladimir Putin chuan international law le Russian law te nasa takin abo chia Ukraine military operation nei turin thupek achua hetianga thupeka chua hi international law abo chet na mai baka Russia dan zongjong bo chet na ani antia Ukraine military operation apuana wang hian engtika ma siam thadle mai thei to lo tur economy lama tlak chet na lian tak chu Russia rama hian athlentir meka Russia politics chu tuna hian ati chemek boka Russia mangai tu Russian mi pui zongjong ta chuan he movement hi min thlop vek tur le ronzom vek turin kansom chewa President Vladimir Putin hian dictator angmai in kanram chunga hian rowarela President Vladimir Putin deputy tele senator zongjong ten Russian State Duma anti-mai Russian State rorel na insanga Vladimir Putin paithak ani thaina tur hian malatran ngal turin kanphut bokani antia heng thralai rol intel khom ta hian Vladimir Putin hi anram ti chetua anpu ani ole khati zong kha tuntrumatana chanchin thar kanbuat sai thaite ania Rainbow Mizo channel clear tu te kan channel la subscribe lo hinam chuan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan he channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau don nia